Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. Aya, uragia, ira tole na ndo fahali homes. Na marajira ngure ni wekire wega. Ni kumatwara nyina wa Tabrinyo. Aya, ndategerea the site visit kithioko. Ni kama moga fahali homes thimo wigwe. Aya, nyina Tabrinyo mamoto mahali. Okira na tire plot kana na ile kode ya kithioko. Na by the hali na cio digaru. Na ikire hakuna farafara ne ya gari sahi. Na by the sina ginya tai. Ora 0704 000 Oka officine Eastern Bypass Igor 1 Naivas Yakmak is third floor T7. No amukira rwimbo rwakwa munyamarori rutuke skiza tune thini wa thimo yaku hihinya star 860 star 411 hash na ndukariganirwo Inoro ni mucii wa aini othe. Mukorungia ndoge muteithia mawira guku. Ni mwega uma hau na ndamugeithia na njira thayo riu tingiumagara. Look out for the glass bottle with a golden crown. Cheki nyuma ya pekele for a 6-digit code or a labeled plastic bottle. Kisha bonyeza star 459 star 3 hash. Kunywa airtime na Pepsi. Terms and conditions apply. Sesheni ya Inoro TV. I am mweri 25 mweri November 2025 mweri mirongo iri na ithano na hwaini mwega ndirenda turore uhoro wegemaine na uhoro wege murimo wa shukari todo mweri wa November ukoragwo uri World Diabetes Month na okuona ni gwiraga maita maingĩ atĩ rũhonge rwa WHO kana World Health Organization lendazo na kahetekio na oro ni atarwa gukorwo ni murimu wa shukari ukaheo riboni yayo irio ni blue ino ndio kana gumetaro yo blue kana gumeteriko yes na riu tugakorwo tukirora horo wigi National Diabetes Awareness Month kurora horo cio twina Dr. Ngatia thini wa studio na koguo ni tukwenda kuoya ciuria cia kunyige oro turia kwa hoteka na ningi tukirora oguo ri ni kuona haha oguo guko kuu kuri na thakame nigetha hi tarigi ni gukirorwo thakame kuringana na fasting blood sugar random kana kuringana na githimi kiria ugukorwo ugithimwo na ni kura twikando ingi tha iciugo mena murimu wa shukari matiri maramenya ati ni diabetic ona kana hi tarigi ni makuhiririe either pre oguo na tukumenya kana kuna maundu mangi merumukite turore haha hakiri na turarora atiriri muno makiria muthenya umuthe understanding diabetes mo shukari kutuwira ona ningi akoro hingi arutie kwa hena murutiro umwe kana othe wina murimu wa shukari na kukugita na hoto kuria na gushiri urigitani uria wagirire. Karibu sana. Nikatoa chamani ya dhini wa studio tukihora kore di horo wa murimu wa shukari ni matuwe within World Diabetes Month na tuhote go celebrate World Diabetes Day Kenya Hurudu kore na graduation Medical Training College
by the way twena ciana 1200 cia graduate medical fraternity courses Candace plan na tugegithie Nyahururu golf club tukika golf screening na golf screening niko twale happy mashinani kwa diabetes day na national celebration ya thire na mbere guku thini wa Kenya na riu turathio na mbere kuheana awareness like ugo tuona national awareness month na turaheana ujumbe ucio wa diabetes ni see migrating from my family na the wife, the kids and also the extended family, our brother Professor Ngatia mene Nyahururu Medical Training College na no turelete ni gwiraga horo cime na mutumia wake na ujitekerie geithie Mrs. Dr. Maina Kabona tene twamwitaga Mrs. Maina Kabona ni mwene Riverbank na nikuo kuri na Nyahururu Medical Training College na riu ni arahotire kuheo ngerenwa ya utuika doctor wa dad tukarike na mama wega hali ari. Good, thank you so much Daktari. Aya niturashuka nigitukerwo thimege uhoro wige kurora diabetes at all stages kuhota kurora yani murimu wa cukari na ikiro ciothe ngini kujira kamuri na thimege kurora nyu the media on to improve access to quality diabetic services na diabetic services ikinyere andu ingi otoria kungihotekeka na diabetic services ituike expanded to guthie guthima cukari no kindu kimwe ni turongereire ngerenwa HbA1c everybody to how to do that is the diagnostic guthima HbA1c guthima cukari assessment for improvement treatment no tramiona as a key diagnostic formula we diagnostic formula we blood sugar gachoko we HbA1c na the red blood